Milí našo dzeci, dlho sme še nedruželi. Hoć ani teraz nie możemy drużyć w jedną zawodze, możemy to zrobić na zawodowym Facebook boku i możemy w jedno uczyć ruski jazyk. Práve tak. Neznam, či vam mami i tatove doma puščali červenu šapočku. Keď nie, enki idce na zavodov YouTube bok i odpaćce ju. Potim budzeme coška vjedno pravic. Powiesz nam i co? I povem i ukažem. Perše treba, že bi naša šapočka napunjela svoju košaročku, ktorú potim odnješe babi, tak? Tak. Takže perše napoljíme košaročku. A potim nam potrebni i jeden kafovi vouk. Prawie tak. Porihtani ste dzeci, bo mi ruszamy. Že bi sme napoljnjeli košaročku našej šapočki, potrebna nam jedna košaročka i lakotki i drugi namirnici, ktorý možete vi štampac, a možete i sami narisovac. Potim nam potrebni jedni nožnički, ljipkače, drevovopečaci i flomasteri. Perše ofarbive košaročku. Jak co widzicie, nie vyštrihla som cali paper z košarky, ktorý mi zavadzal. Prosto, že bym košaročku mohla ešte barže napoljnic i veľa veci stvari dolípic i narisovať. Potim treba, že by sme ofarbeli i našo željenjavi i lakotki, ktorý šapočka odnješe svojej babi. Keď sme všetky lakotky, željenjavi i všetko, co sme od mali babi odnjes ofarbeli, vecka poskladáme do košarky. I poljepime. Kad sme všetko poljepili, možeme narisovati i poda jednu jahodu. Možeme i zo novinoh, napríklad povyštrihovať nejakú želenjavu abo lakotky, ta i to poljipic. Jak už za domace. I tak gotova naša košaročka, ktorú šapočka odnješe svoj babi. Že by sme napravili našoho kafového volka, potrebne nam jeden okrúhly paperový tanjer, ljipkače, nožnički i daskeljo nijansi kafovej farbi. Kad ste buc kreativni, možete i neki drugi farbi hasnovac. Potrebna nam i bila farba, že bi sme napravili zubi. Teraz budzeme ljipkac toti farbi. Na tanjer. Možeme i da kuz vece i pomastit, da nam bude ljehčejše. Keď zakončíme s ljipanjom šersti na šomu volku, vecka treba, že bi sme položili i ovo usta. Za konjec nam ostalo išće ljem zalipic joho oko. I nija. Naš volk ani nije taki strašni, bar že je šmišninu na hejce.